ya foi kua kule kule au kapea. Mm. We kai kaka ye they don't know nothing about our Samoan culture and Tongan tradition that's what's going to happen. Foi So, kai kama makua. Yeah, lo le kama ngai le kauka. Kuso olo silinga of sili elo mo fa wang po ingo baile video la ya le ko fingi la ya ngo kalang song miki. Wailang kalang song miki. Ala fo ilale, you know. Yeah, absolutely. What went through their mind? You know, what went through their mind when they did the crowd like? Are you willing to accept? You know, are you willing to accept the? You know, are you le kanga kale le songa mikel ko fingi. You know, mau fau ka mavanga le like. Olanga ka ia olala wa ola song falunga. The day that he did the Tatau, was he willing to accept the people's criticism, criticizing him? You know, exactly. But you know, it's all level of respect. To me, I still respect people no matter what. It is absolutely that. Yeah, comes down to that on both sides. Leke kanga ele comment ngale ole kakau po le malofi uso ele o se songai. Even Talofa marole sui fo maguia. We're actually sharing about it. On TikTok. Nobody. I haven't seen it on TikTok. The video there. Kalau walea le tufunga yeah. Mau ese yeah. Ya waio le lava fu yo le malama le tu manga fa Samoa fu ma fu ila le tu la kai sa ol kala skau ole la ama ko ia lu e fu ngama ya ko ngu e fake yo ka fake ka criticize ka me oi ole malu ma pe ole ngases o sunga imiti ia o mesina ia asio tato on you're entitled to your own opinion, but we are here to hear about it. It's we're not here like to discuss it and talk about it. Just share our opinions in that, you know, because everybody has their own. So, apologies about you're entitled to your own. Don't worry, sure. No problem here. We're not here to point finger or anything. If I take absolutely. Kako ke fai ke makaku e peo kako diamond ngal kako gold ngai right ma fai on kako soli i kako lofi kako ke si i makau ave peo pepe vanga le pepe me eu la leu e si e fia sau lu fesa na si o fa kala de Go viewers, I lena one si fa kala le fa mole le vai le. Ya ma ko finga mala ya wangi ke kenga se loko pos finga ngalo si le mele o faso ko ya o ngol fia mal malama o ngol fia mal malama ya you know a fai fai la o sa se ku se le o ngi ka fa ko ba ko se ma ku fa ko ka ngoi ya malu e fale ko finga ngalo tango kai ka ngi o ki fia bal malama o le mafuanga nga langa o Samoa ka kong ka ko mo Samoa you know if we the reason why I gave my opinion is because I wanted to see and understand and hear you guys opinion about the subject because you know ese amela you know apa ia o lai la ko se me venga de you know a fai lai practice ga ko se me o lai de lo mas malam. Then I feel bad for the future generation because if I ia lu mga yo you know they kupunga mai kemingi because yo if I ka ku ka nga ko umba se kai mi
ole lumunga I lo Samoa ma le ngu Samoa lo ke o ke lo fai lo e kusala o lo fai I lo ia uma o lo ai faapea nga velo o lo fai ia Samoa and that's the reason why I brought up the opinion and then wangi ki nga se loko pos finga lo is si de maka upu wa anga fo ingi le la wa lula si yo so mesa kai lunga mani tai la uso scout mana ia manatu mana ia faasoa ne fia malo lava o manatu ai fo e fo si e ro ka ko ka ko manga ko e fau ela ka ko manga o le uso. Just a reminder to everybody that tuned in with us tonight, we are not here to point finger. We are not here to judge anybody. You are entitled to your opinion, and we are here to share and to talk about it. O ka koa ia le soa pule faasoa aku mga ku faasoa mai fo'i le afo piko la au o le as po se mako kamu whainga ngia fiafi. We wanted, o le fia malamalama fo'i pule afo se mga ku ia o ko au fia fo sko whalo I ngai ku a walawangi se finga ngalo se singeia fiafi I le polokalame faasoa. And the reason why we came up with the title tonight is because it's being viral on Facebook, on TikTok, any platform. Everybody is pointing finger at the Tongans, pointing finger at the, si kufunga linga kanga but when it was mentioned, it was from Tonga to Samoa, and don't but I'm also half Tongan, half Samoan. So therefore, I'm both. Regardless, I'm here to learn too. So that's why we open our boxes, to give you guys the chance to hop in, join us. Faasoa mai manatu kalangoa. That's the thing with us. We quick to judge people. We quick to point fingers. But mai mau e bea vai be ma fainga ka ko koe kalango se kunga mau I ka kokua a o ma vai aku e ma fai fo la kunga fa asoa mai le ko kia le ala ko can't do anything now other than us listening and reading it through books. O kala kukalinga ma kala fa asoa mai our parents. So if you're just tuning in with us tonight, please, we are not here to point fingers. You are entitled to your own opinions. You are more than welcome to join us. Mare faasoa va fine leina ole ka ko ka upuanga ai ia se ole ka kala ko se furu ka ko mingu yo nga mai a foi la ka ko pogapoga nei po le no wa sa wa ta taimi va tu la ina e monia le mau ya wa ia a fai risi a ko ule o se ko ul Pasefika ia se la to fu tu ma sa la to fu yanga I fanua mai ana mua e mana o to fa hola pe tau ave e tatau mo no mea ele tatau ona foi tu lo ele tatau ona fa ngalo le ngore tu mo le ma sa ni mai fai foi la ka ofi o ngo ngisi foi fai nga malo po ngisi ngo foi le mau fa mau bonga sa ia ai koe manga o le lau kele ma lo kele o le aku konga e koe whaaua ia o le me kaumwhai au ka kaula ia ka kouia sa moa ko e lau fiki ma ewe nga oe a foi oe support oe lango oe a foi e whakui ese ia man maka upure le pea asi mawhinge ia nga pea ngau whaasoha o le risi kuo ke rongo le malmalama ai le kakau wa ya nga o le kakau wa o nga la e se kenye sa